Karibu kaire mutegeri wa Meru TV twitanambere na urarire turukuthuja na gutegera utongeria ngekurikana yantu kwa naru bunge ya county ya Meru nerigeri kwethirwa ikiariria marietwa zabara bonde barekirie kuungwa mauri ni kamitire tongerete ni speaker wa bunge Ayub Bundi baria ni kanjo ya minister bara bathuri ni governor Mutumanto Ithingia kuntu kwa naru bunge nerigeri kwariria marietwa jantu baba bonde ni kenda bagetikanirie kethira bakabakorokia kana kwewe kidogo tethirwa agikuruku kuringana na ura bethirwa bakimuthikira nyuma ya boku muthuja ni mantu kethirwa kija gwataga na kuruki kuja thikira imwe kwa imwe waja Gere TV tunakinya jaza izo tukethwa tukiarairia na arua na umwe wa athuji ba siasa rometa na rantera central event na ro itagirwa arenda batu waja sana kuariria mantu jegie utongeria. Karibu sana bwana Boiria. Wakariate. Yes. Yoni dinga ukura kite jenyanga nyingi mono. Lakini ngutikia jeka etika nandi. Mbere gakendie mutegeri wa Meru TV. Mwire baga mono to baba metambo na tutegerete. Jokenya, jokiri management kabero to go twajanya platform iki ekumba kwa jana Meru na kweleta Meru bie gwetambere. Buga narwa ugoigwa kuduja antwara badulero kiri sisi. Yes. Lakini teka twamenya nimbie kwende ayonga lakini tuweta twebwira ora twitite tukabutereria kinya gwe kinya nimbie kwendere. Alright. Thank you. Karibu sana bwana Boiria. Pengine mbere MCS nonto bakethra bagitonya bunge anytime from now. What do you expect ki barabonde batho ringwete kenonere masisi barabonde no nete ba munu izi actually ba munya nachore baku. What do you expect from the MCS no kuona bekru kia bonde? What do you expect from today ora bakela bakari ndene bunge? Unura mutaka no kuona. I expect all of them to pass. We expect one the bakuruka to kiribo utuan kuona ina pani issue utuan kuona ina kesi utumare kukuruka tontu nyoro la ina kesi no ula ulo buli kuna na issue kidogo lakini nilachokele ne establishing kwa ngenye kande giro koti ya uga mantu ya jadiri kimu nyeba ntangwa tabaga muno others all the other candidates utunkura ina issue ya kwa discuss kana yumira gutuka kuli anything tigekeja kwithwa ire aende ni kis bakethwa bo MCS bo bayon tibo bakpena ditwe lakini mwaka utwakinyana ndi tiga mwaru akobulu rali na issue kidogo iko kwa tuka kuledikana je kali court kana je kai abitango somna ikizati lakini zitaja kwa sababu kama mmoja tiro mtu teka kuna dikisiwe court ilisatu ya kuiro na ba ya kumenya ura kwakara bara bomba kipapa kapa bujito mandrio ni MCS namsi bakaita ripoti yao ngiti bakaita ripoti yao na utukezi wingi others bo bangi ke woni tagete kona ndiaore kono tukezi direct kono na toba professionals bangi kona news na kona kuninga na ura mutuma dunite these are people who are very well in their position bana tubakujukia ngwicha baketwa kiba winning ni atuba hebu na ni kona ni atuba komba kutira Meru ngugi nani atubaga atege mutuma ngugiyewe au ma tukaenda kwa jambo kama mutuma tubachuma kile selection yao don't no connect baras utesa county kana constituency itina CEC guti agenda ite represented wote kaje represented ndiko na kuino guti represented na ndiko na jeka kuino kirere umbakuja tigaye wira yake kweje sendia buri na yoni la commission mtukutu jiyaro step down antweli wenyewe kenda mtubuli ona rafi to me pana benzo by 10 na the constitution utumba with more than 10 so ingwetikia una baadhi zile kabele bebe mtukutu jiyaro ni kenda uronge no mbula kuona kwapi kwina ntu bakulobi kana bakuria governor akethirwa agitiga JR nyuma ethirwa murikana ke something else. What do you feel about that? No manya JR no yangu andikire baruga ya kuga go step down. In politics a lot of things happen. Pressure kaingia ninjaga ukone nyawa kwa mikuru down. Uri pressure ya bodi kwa jeka ya tumire JR step down.
kuona jayo tunali yangu itikiji and he was ready for that. Lakini mtu jeya ali mwitigugi cyane ngo mwitigugi mbere ni mwana raisa wa matu kana muduyo cyaso wona itugatwe na bwe gitaro undi ura kuona na ura mwitikia amwitikia jeya ni mtu mumutuma tikani kiri selection yo kana kiri tibya bingi beyond the video county na ina lot of positions jeya gusabu Meru county na kulingana na witikio huu ngavana ale amuselekta CC ingwitikia position ya akamujura position ingara ngakara ara kombosa Meru ina position ingi ina influence ina gitumi kana yagirite ara komba kulingira the right of the people of Meru. So we fit somewhere. That is my lord. Right. Bwana Boiria, Governor wa Meru some few days ago kire ndio ngaire ari rais none kanere ko lobby kana kurombera governor kurombera former governor Peter Munyagiti na arombera oro ari waziri Linturi gitikire thirikari but a few days ago atongera babo baire itaka kuririkana no bezerwe kuri na fununu no bezerwe taka bakwenda gweta ruterero munyoro ari ruterero ndiariria Linturi itaka bakuthuganirwo kwithura bero terero nenye kurikana kuna gikundi kionekene kiari no kwa Rigathi Gachagua last week, I believe it last week kwa bana bagita no. I don't know, what do you feel about akwambirite kutho kuna mugokano kagite ndagaka ukethegera kwina atongeria bari rutererwa Gachagua na kwina atongeria bari rutererwa kindiki bara bethirikari mo so baria batutonyitho kiri thirikari bonda bari chitara the other side. How comes? Uri ndariria politics Meru. Cricket Meru, I think it will be noisy, it will be messy with the repercussions, with the casualties. Because antipara for the bag atiwa ome. Kiri jari na diorona ria dirikari ria guru kana ria governor the former governor itiro visine aina gikudia turagia the forward kana mashabiki jawe na antipara na itabo closing ngugi antipara oge expect antipara baka join the camp ya mutuma that's umuthi auni we na dia auni we utina angi bomba kwang yani uti angi bomba ushurira ara bomba ushurira kina ndike kakemu yonto keja kudikira what is happening in Meru antuba Meru babo bali bakawira ibo bambiria kuura raisi president Ruto ibo bambiria umuura na antuba babata mulingiria kumegitaru meri wikisi impeachment witwire uni otoni go bakia de matria madhukuja Ruto teka unite kwa Ruto ndio ine saini lakini ukaja kudhikira mato yaje tuile kuendelea usure kuwa kama na kiba Ruto ya Meru ni kedwa ndio Ruto kandikiria akaunga uni atimba kwa Meru ndio ini spokesman wa Meru which was very correct lakini adoka je utaka after kisi kugitwa antobra bonde ngapa no right man wo Ruto no pitman Ruto in Meru no radi mbere antobalgo ba mbere kura Ruto ndene Meru bakiunga katenwe watetheria kawira tonyo bisi engo bisine lakini the same people ibaba atwira atimo raisi na bakaritie na ngapa na tumba kumobisine they are the same people ibaba raisa manto antobameru la ba very close to president imbira dokira na ndi mwaka bwambiria kuwa president atebuwi what is so bad mwaka bona babu president no muduku yani bwenda oigita no the president ya those ndienu kenda babu butibu tuka president no mwaga bwenda akiendwa akiuga babu bwitiki kenda buka president no mwaga what I'm saying is this kwenda robbing kwenda ndene Meru county kwa group ya munyoro area and these people they are planning something and what I think this was a set piece ila wonere ngwere kwa munyoro the plan marked, managed and supervised by the former governor of Meru na ijura kwenda no keja kwa ali bara baingi bali mchemani unajua bali ba former governor most of the people who are very close the patente kuleta the new picture iba iziro dunya ndi patera ali ya mchemani uju wijenda woniki ke hantu bonde ba close associate by the former governor utura runga mali ya mchemani uju
ukeja kuona ipezwa baina program ya siasa beka TV na mo titindo guraniriku lakini utiro bakinya igitera kwarira muchemeno jwa jwali nane kintu kia barairia TV ira okoro ithero na mantu muno sani ithero na mantu ya kwarira thirikari ya mutuma ithero ria kura thirikari ya mutuma ithero ria kuga mbecho uriri ithero ria kuga uria utingugi gwiteka ithero ria kumeneria mutuma uria bakeja kwigwa baire ndi gutura mutuma otingo gomba gwitira miru. That is the only objective. Objective radio ibaza angaratania mutuma angaratania kabisa na to wambe ribazikire angaratania kabisa by all means kenda tukinya 2027 yontiba kupudukane ya kabomba kuruirete beja kwira antu bamiru ntabulire mutuma zirikale we kaziria. That is the objective. No idea na baina but na idea ngi right no idea ngi baina. So the only possibility which is here ni ontu bomma to yombulire jali ntuli namwe Rinturi comes from Mugembe. When Rinturi comes from Mugembe, Toizinga comes from Mugembe. So, Rinturi narone mutuma kurea kiapo mutuma is a dread. Are you getting me? Narone mutuma is a dread. Narone mutuma is a dread niki. Mutuma aweta kundwa muma aingaba no miru atubegembe baguri tumuno. They are very happy. Nujimbe to mankwiro teka diakionie kweja diakionire ejire munya kumwita interim governor teka diakionire umregembe. How did you see that place? People are very bitter. Mwamenye supporters bamunya baba ingi mumitegembe. So ikuonania clearly without any fear of any contradictions the people of Mugembe have moved in mass. Bagwita kikundi kyongo niontu wai antobara Mugembe batura wichita Mugembe mwiru nikenda bakiuga ibaje nganyiro kana ibatiro kana kikundi kyao kyaregere konekero ngabana when their time came. That one don't get me because bak ikwere kana very clearly to abati kana miru kaja kulani imetikialo antoba miru bae ngabana siba mijuke pa region lakini otega ngabana ombere umbiretikania. That is bwana Peter Munya. We utenda utiriao the second governor umire imenti we is great Murungi. The third governor still came from imenti Kawira Mwangasa umetegem Meru imenti which is not imenti Kanaki Muri. Now these people and babetum brothers babetum ba cheta Mugembe mwiru nikenda bakarwira they are right bonedura bakeja kuona giti ngabane nyawa keja but by chance by good chance kana by consequence impeachment yes succeeding impeachment yes succeeding na kwatuika mutuma ali Mugembe nuoria gitundi in one or the other the players of Mugembe were answered yonto bature kuapa kwa bwana ukuoneka ukweli this time round kiri impeachment kana kiri governors ikochiara inura bature utetera yani kwatuka na this time deputy governor lo Mugembe na kwatuka ngabana gumpijuro batikuja giti deputy governor na deputy governor ndio juke giti au metegembe na Gembe iro liture kuro litara gikundi na ndeba ukiona do you expect the people of Mugembe bareka kulingira mutuma beta kulingira Rinturi ni bature utetera gitike kyao atubara bonde Mugembe by a very big population, let me tell you, and it will make a lot of difference. Mturo kuruka giteke ngabana mberema amba kudon and I'm backing ya Mugembe. Na Mugembe kaya kudote na backing yabo. I'm telling you, nguge ngabana be very difficult. What do you mean, Gloria? Inamba very high. What do you mean? Ina number population very high. But compare na yao na immense. They have got a very high population over 200 something. Right. So antuba pakipeke uchi organize mumba uramo uchi organize nandi ikuonania it will be very hard kulingira Mugembe. Nataka very hard antuba uni kulingana na uni ndikwenda kumenyora bangi bakauga lakini kulingana na uni it will be very hard antuba Mugembe na kuita kwa wangabana na bakwe wana aswoni na ngabana kulingana na sheria ina babachoke bamuita bedwa baitwa akambika ili antuba Mugembe ikitiki ko bedwa baitwa unless ukambera nali kugitikige bakebwa baitwa kanya president kaba vice president kenda benga mutuma bakebwa batyo deputy president bakebwa batyo president ni Meru
antu bara begembe bakajukia mutuma aithe asan na ikyo kuona na ndiri ture akwambiria kuona kwambiria shi na inyamunya nene na kuona igembe ni gusiri na ikyo wonene etaromba apology akiuga atoba ngabana nintrim augire ngabana tintrim na tamina uga intrim amina temporary. So what I'm saying is this: ukeba kuna a lot of divisions, ukeba kuna a lot of speculations. Nyaje ito kwa nani na ndi tukona drama nyingi kama unajua wangu iko kulira miru ukeba kwenu ese kwemese na kuna repercussions right. Kuona nyingi because mantu jaja kijana ndi ni mantu ba miru jali jo batika nyuma kidogo na uni urambije na ile urambije mantu miru tulinga kura na regions wakito kwa ile development we vote pa regions mtu ajo imenti kauga ndenda kulingira mtu nyo imenti mtu ajo na ada tigania do tena mtu ngabana kauga kalingiro ro kilo ekambe pakwa kalingiro da kula kuna bo together no tigania but this time round it is becoming complicated. No, ula umba usikoya mantu ne nyote kaka sikoya no ngabana kwa tuka karo mbira kitika hili ngabana kawira monga the former ngabana kawira mongazi but it will still be tricky. It will be very tricky yondo aromba mtungio au mase imenti for example kadudi na kwenda giti na kawira arombe giti atuma baba kadambu mutumaru ukiri. I'm telling you what is there because ula imenti mambo kalingira kadudi banga bakalingira ngabana kawira mongazi mutumati waulite igembere yawe no menyeteka kwene ndia kanga kula inge kia imenti aina choku aina chimenti aina chokubu aina cho centro aina cho nodimenti aina cho muri na inyatigania aina mutuma ina kula so mutuma na what is happening here tanto bati kwenda kama mutuma na arabi na araidi de broko ya gembe na inayo na kitu keko ndo kiende kagi kiasa ni uko kudoina broko kwe bukalia na hiyo ni uko na tubabo ndo wona jabareira bakta ura bakta because bakali tunyanza ila nende aundira nyanzo that is imbesiwe ukateka ja natembea na ndia alienda kuundi ruya wendo maimbesiwe. That is why I'm saying politics ni ukieta tena kiambeliti so atubanya mbele bakati organize na batia kitu manyambene kaile unless by ende kuitikia bakali kama mtunga sen nyambene right. Kuna former CS Lentori kiwa mugata kidogo for the past few days twethire tukiona Lentori kinyagichumire na kwaria na nakonekana kumeneria bunene sana Rais William Ruto rwari boss for some time back na narugire turagirwa akiuga na onania ati augire gitumi kiawe atenda kwaria buthuku kire rais au kanyuma MCA saba mwirire etere rais mbare ambabengi abengire former governor kwa Mongaza ile ne ule ntorara ugoro ko ugaza kagite na kaka ye na mwitana ndi kumeneria bonene Rais William Ruto. So I don't know bona bwiri ro gutagera itagarerere lentura jo kite kagite na kaka ile kumeneria bonene kumurika bonene thirikari nene ile tongeto Rais William Ruto ni tagarerere ga mbere tekale ntikugire dukina ntikurire aga ya mbere ni politics ukeja kuona mbere ma politics is about interest no mwaka udo ina interest ile gukeep going interest ile rintura ni nori barwa kila thirikari ile yombulikana thirikari ya president Ruto bajukia giti no tukona tuirwa miro inyate tuirwa tuna mandujaje kuendelea kubwe lakini akuga arwa ka thirikari ile kende yombulikana which means utikona na kwa several times akiuga marito ya mandu and something else na raingiro fortunately Ruto na mo recognize ngugira litulitite na mo minister au mo minister nuko nuje what happened nijura kwa kalile impeachment ya ndide impeachment ya lema Ruto no akalina we lakini kuleja kubutwa na kwa babutire ni mali barabutwa monde now litula kubutwa minister na thirikari ni arwagira thirikari kujukia bangi bonde etikali tulio bona bajumu bajukitu bakina wakurunge na kumishia bato ndo thirikari ne baju Moses kuria ibatonyere
So mtoro tigirwa ome ili tuli alu ngoro lwagira thirikari ndiona yao kwa tigirwa ya minister. Now rituli asumike soni plans akakira nandi akigwata thirikari ti umuri kogina isinjara na ini politics what you do and what politics laba dengina kai to mabasa baibu iko choni ya thirikari ile riku ukaumiro michunia poa bakaigwa mulimo bakana kuwa mulimo batiko recognize na ini politics uti muntu gakwejira nja kwa giteka na ku recognize wenja. Okay, Alright. uti ga ku recognize wenja, that is what they are fighting for. Rituli akareka kwali uti mumenye thwariku nataka uniteka ngamuduki. That is politics. Ote kwa na mutuli ile akagiteka CS kenda antubaye mubamu recognize ya kurwa bangabana na no mutuli yakwenda rituli akakaranja ationa kumwitika. Okay. Ationa kumwigwa. So the only thing rituli na because the side of the government has refused to honor him, alienda kujoin the opposition. Alienda kujoin the groups of Omaro. Is Omaro? Omaro ule baba na ada na Bakioni, Bakaronso, wanatembea so that group hii ne karo ya kuja form serikali itikaja kutigari ntule ome. Okay to me. Ntule akataka kujoin antubana ndi. This people happens to baka happen bakianga Ruto. Look me bateri kogina ntule. Lakini ntule akajoin antubana this time. Letu kwa jana kwa nandi uarambiridi. That is the trend now ila kwenda kujuki. Bageta ni nantuba bakpere amwe. In case what happen mulungu abatenda wakayuka dirikari bakugane bakuruira. Umenye batetikali ntule omo. Lakini ntule akaneko banjo ni nandi agetera mudiene nandi ajo banjo umenye nyaba kwa dirikari bamura ko setira lwagone. Utugo tuteze kwa dirikari. And in politics you have to act. Nungu kwiro nandi. In the politics iledo dirikari ya county. Iledo dirikari national. No more co-fight. Na atu by no fight. Na the leaders of the day by no fight. Okay? Edo dirikari ya kuna ndi ya county tuwa wakati tuna ni ungabana. Pato tuamiruja kumalira ya mbiriri. Tuamiruja kumalira tuonera wazani muboku. Tuamiruja mwankalira the former governor Romero Bisine. Niki ni ontubo boku bura tuona no ntuma matya tuona yate kudibeka. Lakini nakuwejirio kinyali leadership no ungukura mutumano ungukura muzeka no mwankalenda kwa recognize kinyatu tuenda kwa recognize is the sitting government of the day. No tubando ile nyetu turuite. Itu ali na pamwe itu ali kwa ina bakita momo. Itu ali na pamwe bara pamwe bulosi tamonde wi kulikana senepa. Tumeza ndio ndio atunya bati tuali na kesi tadira nyana ande anganizi ntekomenya. Kwa ina kesi twazitangi twe member tumwe ba support the same dirikari. Na tumeba kesi ni dirire. Itu ali nyana kesi toikagia Kilimeru County. Ekwana si baba aduli tokuka ibadu. Those are some of the things which we must do. Ibe to adili kenda at least tuona Meru ikona peace ne kona karuoga kega. Lakini ukajota Meru na tuona mutumano kona everywhere where you go. Nukuda karuoga kega. Nilo tukore nya mutumano na ndenda kizirikaro ne egeria kurikogire generous bara baru jere dirikare ji mwake mukinyere mukinyitie mwaka gitikioneka. Niko wotuma kuna generous they fight. Generals sometimes they are rewarded. Generals sometimes they get lost on the way. Generals sometimes they die they know died on the course of duty. That is the neighbor. So generals most of the times kijama umao katakaraja alikuwa kura uma. Mamo jeteleza kuma mwito ne jakeje itakaibia kairwe. Ngoria bana boiria ilazima mtonde urorwirire thirikari kwa bia kavana kwa mwangaza wathanini. Aethro akari kogonize thirikari mutuma. Is it a master president? Tina serina timas. Antubo ndo batunyo toma thirikari ne mutuma. Kinyagereti atia. Hata akijaribu na mrangani. Those people are so many. Utubo ambao tonyo ndo kinto kila tuba kuromba ki ni antuba baru ya ila thirikari jibanganiro. Let them be contented. Kama etirie bakwatini mutuma bamugwatie gwitira antuba merungugi. Ezana binguchika na utiki ntokingu mabakudidi. Ni atomba kodugani okantu ngiri mirongo utomba nyobangu. Utino umbo baikia. So the only thing like educato makuromba antuba nya oro tuona position iba contented. Kijaba baguja kumbon kona banang iba kugera kamwali hapa na pale.
Let them give the governor time. The other people, I will just consult, I will say this, I will never to it, and to board the barabari position in the chamber of Brunare, could we have the carriage in Yamuno, Kinyabono to Barombe by Mutumapi. We got a position, Taiko. With MCs? Oh, barabari, former MCs. Ali, not former. Oh, but MCs, Barabe, Kubara, Baba, Baba, Ragladricali, and the Queen MPs. All right, yes. Iban Wire, Puna some other former governors, Baba Roya Diricali. The only thing, we are here from Kuberaki, those group people and Gitania, then you have to group and you didn't check it. No Baruja Tuna Tragic, no Baruja Diricali. What I can just ask is all group in that time. There's them give Mutuma peace. Even when Kanya Wengo, I tiran Diricali, I tiran to Mamirungi. Iba Mutuma Kanya, Nikenda, Comba, we tiran to Mamirungi, Nikendabaka. Because one of Kiranya Teteran there, and Peter Teterende, MCS about Teterende, and one of the Mutuma is very possible. No other music with a woman to make the neck as well. Lakini got to Macron Mirunadi could be queen of peace. Because peace near Karate. At the end of the day, Kijabu alingia tumate, utiro MC yake ja kuudwa barabara cha Meru ni ati tingi. There's no time laba kuudwa. Utiro MP ya kuudwa ni ati angabana barabara cha angabana itidio utiro MP ya gatonge kiule kiu. Utiro from angabana keja kuudwa ni kilontoana batena ambasani. The only person who kaanza kiule kiu ni angabana Meru. Na yotunwa wa imandraka. No na responsibility Ekuran Meru County. Na lira Meru County kareka kubwa. Kiulia kila kiomba kuudua tu ungeo kadwa hii answer. Ni the new governor of Meru Mutuma Twedinki. Lira Meru kadongoma etuke kwenguge kuoneka ku. Matuyo jonde, dantu chonde, gratitude chonde, eshimari chonde, kadu chonde, igeta kiri Mutuma because Yasmin the Meru Great. Nyoto kuganande antuma iba Mutuma Kanya. Naru ida kudurasi si zwa ida medito kuruka medita kuruka ibunge. Ida medito kuruka ibunge. Antuma ba kuruka naru uni orang pumbaki on tuteka tu amenya ura bakero. Antuma bageri ko wamba yomis bageri ko support. Ida iumbika kabisa. Support ni kenda bakande di ba you see we have got 2.5 years. Ni ito kinya 2.5 years. Jabu tantuma mirungugi. Na antuma mirungugi ba tu alinga gituma tu alinga gituma agile sangabana. Iba tu nya tu wa contribute ke kwa ngabana kwa dirikali. So the only thing antuma itu ni kita tuma miaka ile anu. Itu ni kita tuma miaka enge tigere. Atukire nandi tutikeja kulito tu alinge tuma dirikali mutuma na mwi bitangui. Uro kwenda kuja kwa dia nadi dirikali ya ikanya. Bwana Bweriam kidogo kiri dirikali. Kuna MCS baba baraba rero terero gavana Kawira. Baraba rero abagonka. Kuna ripoti that bamwe babo ibedrito bagishokera ruterero ronge kiri gavana Mutuma. Do you think it's a good move kedro egetigera ngwataniro ejo nande negotiate matunda nkuruki? Let me tell you one thing. In politics, there's no enemy. In politics, it's muchore. Just a enemy. Just a mundo. That's muchore. It can't depend. Na interest. Ija wina chogi siasa. Kita government of the day. So, kiri antubaba kukira MCS the baba. It can't depend. Interest yao bagiri te kima mambi. Okay? Ibia tumita bandire na interest yetu metabakara no kwa tuka bakamiona kimutuma ya of course you come to him no kona bangi bejita bambite kwini na iba kuja mono bere ma uteno bageta kairo kala ntu impeachment iro kwa belo kwigi tukiro odene dia bwiste tu anda buyat in their time must suppose tenga bana no tuka barona so I expect these people beja kimutuma nikenda bone ba bakai kama for those tu anda buyat iwi tigere bona no kitukira bakomba kwira constituency bao kana ntwa baba dulele votas ontori dinya baba ligi ngabana woda the former governor utigi ntubai nakyo kinyambi there is nothing bona ni ndari jones yata baagi zagia utika project bakumba gwita bona ni kwa project bai nako ka project kala bomba kwali dinya da balungi kirantu no ngabakali dia manfood bakwejana no ngabakali dia ibakweja na miringiti no ngabakali dia baja na ngombe
because bauga ng'ombe ni okolea lakini tayari okolea. It MCO. was part and parcel of the government. MCO kweta wate MC kweta mute na ari uterwa gavana ma tiri mwetete ura nezi times 3 times 3 maitaja tatu agita kangabana akatia akangaratanira na wachoka kairi ageta kairi akangaratanira nyana andi tukiringa kureji irali nandi impeachment yege ekeja muti arali kwa ngabana kawira agweta ngabana engwa ili aramba tukira kairi ejita kairi kizirikali ilo sikuone ni yawe is not stable. Let me say that he is not stable at all. Na mtutumba kuitikika watu kageta ukarara ndi naja na kuzirikali jene ni kiso bine zinga chokenara kaida arali kewu kona imatu ya tetania bate bodere taba ke benefit kumani na gwethro ari ruterero ma utim benefit iro tukeleke kona jabo centro mutano abo centro ngireke mediro kanda tua imbion kwa benefit iro na kima mutika ndona uni nothing utim project ngupikira imwe iriyo lakini kana ngupikira cha baba ngino ngupikira na kwire ukejoteka cha munya ina tibitari akire Ruiga dispensary ake complete ukejoteka cha munya ina kabros ekire katimbe market a complete adira ukejoteka munya kwetho kwa mberetie katimbe market which is nearly complete ukejoteka kiraitu ne aina kabro ekire sana au katimbe ukejoteka kiraitu na mberetie kiwanda kama ligu kana na marigo ya kejairo ke process marigo ya kimu ukejeta kirito kia na jukita na baba inge muno ndene katembe by NYS MYS ba alitoa mama Meru Youth Service lakini ukejombira ngutarire imbira forma ngabana alete sentiment wina very surprised I cannot count anything utiki tupombo tara nyakimwe ngira ndejire wakwa kiko ne nyota ome sawa tututonya muno kiri mantu zegie former governor no tono tukwari na rwari rwa ntukwa narwa katwaria jo because kujamuja ja no ukambiga kwa kairi great meeting one thing kiri present situation ira turi bo pakeja kwituriba kumba kwaria against this government pakeja kwituriba kompa rwa against the serikali jirio ngabana mutuma kinya tutu na right ya tukona kwimando tebuito jariria ndo ngoniki ito kuwa kuikia makejeta kwa form dini za form ngabana na baduka bakana uzintari kinya kia magezi siasa gatiasa without pia any contradictions iba ugi tantari kinya bakana usikia magi kumbejete na ugi tantari kinya ilo baka select everyone no geta ku represent no bakam ura baka tigiti MC ura baka tigiti MP ura baka tigiti ya uroka tigiti ya women rep no uroka ticket yang gabana so dia matu ya kinyam dia matu bambi dia gucia dia tenya bak mai nai tiba kae jana nanti no ku ga tu rekenya tu kwa limbi kwa ikwendele you have to talk tu gamiru le kali na tu kiasi ne tuli no mwanka tu dia tu bamiru tu ite tu kiasi ne rejile ukaba tu na mchama ne jwa ku tu form patiri ina tu kai ni kiasi ne kiasi ijira kaya aragua tu ukataka kwa dia kiasi ijire na mbele mambe very funny kiasi je kusat very early then Meru County we have started very early ikuona ni nyama bange group yengi ni bangite nikuwa bakiuka kumbecha mutuma ikoni wizirikale mutuma batikini batu tuiratiri nukundi shimbeche yuma na sisi batingugine sisi na ruwa bautaru wewe bakugira ibaba kundiyo kana mbeche ibaba kundiyo ibau yeye mnembe ibete bauge lakini ubura mpompo bere ibauge atiri and baba final responsibility ambaye cha county no baba iku sisi baba iku batane kanina obisi sisi of finance wewe ngwa sisi of finance wewe ali obisi na natokerwe so akaja kwenda poma ngabana aina kweli ini kweli about money about kusamon sisi wewe of finance eta kwa kabono ramu samoni amulia na mjolia bi ukolia no bati uchokia no na faro chombi baba itacho ngwepo the 2 years ila kabida rali obisine mwandu kigina mwara ali kamono onande uli obisine finance na rumu mwakatuli so byodia bibambe bikuri beti ya kujorukwa ibaki indirect kile minister of finance no bati bachokidi right bona bwerie kwa mtu moe no actually watongereza ndigurune araugere former deputy president Rigathi Gachagua is still a very powerful man eunioma mukera nande auga
Gachagua antu bamujukirie ou i mtombo reto garuruku bunene. I don't know, no gwetikanĩria mĩario. Gĩtũ kĩmwe kumba kwaria antu ba Mulima kana Mount Kenya na antu ambeti fani bakeja kuvuga bageta na rutere rumwe ni ubeta bakeja kundisendi bageta rutere rumwe uru bageta ndakwiro mliki bakundisendi kurega kuringira Raila bonga bakaringira Ruto uko ngwa ne kurira Ruto ne Mount Kenya kurira ne Mount Kenya no chiji no ne kure nyiki kurukinya ura tabu ni tinya and this thing yejire no tuba Mount Kenya etenda kuringira Raila ni ereganite no ni eregete na njira ndi Mount Kenya ure gwitana ndi ni karije kera gwete Gachagua kabisa negi tere go translate musabodi bya Gachagua ikeja kurene na ukenda kumenya tukaba tu namba election Eruku au na no to test the waters Mount Kenya ure urachukarakana and it is very likely mtoro kedwa support Gachagua teka kumenya lakini magwani yako na rais yako randi diti mtoro kedwa support ni Gachagua ndene Embu you pick the day no can you get the day you call the day na is very clear umau mutindo jwendele ugo kadikana kile dikale uru kwigiti jajire Juja atawa Koimburi Koimburi yangu itende twali na 2021 kwa gile na direction Juja kili unda yukia pigi mduguto Koimburi no wambili kia kuwini gite kile unda na no wini la gite kia constituency RMP kili by election so na no temere njira ekuoni antuma Kenya ate unda in a strength okay nantu no bamenyele this party is strong so na ni kumenya Mount Kenya uri ageta ni kuona ni no mwaka tuone mtu roga support Gachagua ndene Mulima tuona ri twambiri na ndika kuna ndika mbiri tie kambere au na ni tukuona karingirwa kurika diate au ni antu bakambikira their mind now bone we enye president wengwa au ni akamenyera Mount Kenya itwende amwe kana tutiamu au ni Mount Kenya bongo antu ba Meru Embu Central no bakamenyerwa ba Gachagua na strength kana tena strength na kumbaelection ya ruku ile di mtoro gapiko au no kuona ni Mount Kenya ego iba support Gachagua kana batumu chako ile kuona ni ego Ruto ina strength Mount Kenya kana tena strength au no tukamenya the power ya Mount Kenya au no tukamenyera mantu ja by election na by election ni kaliu wedi unga Ruto kweja Meru na kabiru kwa ni atu yo kiasi ikara those people but utu antu ba Mount Kenya matisuri nyingi muno kwa tuone nyara ila kibeta na bagetika lakini ba translate kura cha mwanya muno tem with ali ya mtu akenya keja ndia ageti nya karonzo Kenya antu bageto muona nya wamaro wabeja antu bageto muona lakini the translation ya boti chao kitu cha mwanya muno yeah right bana bwerie tugeta na mbere kwa kidogo tuguzia ya nutshell na tuwa madhaje tu in a nutshell what is happening between mjumbe wa kuna na Ayubu Bundi imbie kwandana na mbere ndene sente tu kuona a lot of things push and pull katika tongera baba baire omimo jumbe onge speaker wa bunge na tukatega tukona Ayubu na kugeria muno gutonya ndeu na kuonekana akimeneria bunene mjumbe ngoshine I don't know is that a good move ya kira tongera baba baire ba centriment kakita na kara centriment gishiko bunge akariba baba gwetera development kuona kira tongera baba baire umare speaker ongere mjumbe Kambere mbere baka kwire gitu kuma tubai kuma area mo manisha tore mo kabake ande ipen bete no dia Ayubu na Kilima ya big friend ndero kidogo tusitora papa no tutikenda tuta live ndere no tubaya nyumwere antubai batwire bare mo tiri mo batikidana Kilima Ayubu bakidana Nugi Kilima kiwe kuligita bakide no kadida kwali na kwimbali leo those people pa interfiana kwa tukanga kule pa unga irongi lakini these people jaba karo
utumenya ni atabacoka ira beta bacokanira obongo bakambira ntu ba settlement bakalira muno ntu wose ya sing. These people, they are friends, they are related, they can even come together today. And by Beretweta Kurene, these people bakemba by answer yao, which we don't know, because kinyeru lingira nyuma ni wakali batona na mego kamedo, lakini as we went on they come together. Thank you. Awo kongera mono bana na Roma settlement. Ndiko na kongera kugatiri antoba settlement iba ewe kanya ibo antoba settlement mono papa na anya ibo metera kirima iba ewe kanya ibo bakadona chumbi na sukari you know they are going to select their own leaders. Right, 2 seconds ugeba kumudhiani kana tuta bunge live bere gachoke kado no toba papa tutegerete choke bere antoba settlement nabo antoba settlement intare kaura mukuga mantu ya kirima na yu lakini ile aliona ndine elia kameni ento iku na tujukangia the government of the day ni kende kombo twa wote ali tu ulia mugatiri yata support mujumbiro likwa ito ni binu akuma igitara oli kinyala ali kinya tu buka ya kola development ba mereka nandi tumbika lakini matu ina time ya kuselect ni anto ba settlement paina time ya kudia the opinion we have got time lakini for the time being uli ulampo mbakugaki katu ya kilima kanyiti anto ba settlement gugi because igitara ku select kana igitara kwa diabo kama ndo kiasi yejite na igitara bakali ya uma ilo tukamia kiasi cha sentiment kiti tende mwankana ndio tijo turona mwankana ndio tutekimanya katu eterete tone which side which way ni atekeja then kumau ila ndo sentiment bakamenya nguire kiliti na ile kiliti ndio tukambira kwa andi nguire kilima titete tuna miaka ili akaitira unaku akaitira kwa karate so ndiko lenga kili constitution utum tubatu karete na permanent antu babati kwa wakanye constitution basa likiora bakwenda nikiona the power it belongs to the people belongs to the people of settlement ibaba kumenya nuka batezi settlement people they have got the right given by the constitution mekani by katiba ya kuselect mtura bakuona nuka batezi nikio tumakwira uni ngeti kediatri and settlement ibaya wakanya Yora baero kairi na ba prove they want kilima. Okay. That's election. Na ni ije no tutije and was implement bakali ate. Tiasa kai je ayu gunwa tuira bwawe. Because agatura imbia konde ni bia didiki. Na kilima nuna tuira bwawe no akarunga matura wote adidiki. Jo nde ya didomu atutikando was implement ba durane. Uwo munene ora bakuona. Kana mutongeria uraba kamenya kana uraba kakanya abatongeria for the remaining part of the katiba kana igitaru together in the next part of the parliament we Kenya tuone no advance instrument bakenda abatongeria parliament wejite. Alright. Iboga sana bwana Boiria. Na nyamo tegeri wetu kidogo ga twetekeria no ntonderwa rotere rurongirwa bunge bakethra bakiambageria ketha bakiambageria rotero rungero bunge ina few tokeza tugike rotero rungero bunge nikendo kethro ukitagagira uria marito ja barabonde barekire na kuthujwa ja kethro ja kiaragirwa ni MCA baba bunge nikenda bagatutariria uria bagukurukia eta mbere na gutweka CCM kana minister kiri kanjwa governor mutumana uria batikwandikithia na bakethra bakeja na reasons kana niki bakurukia uju niki batakurukia ungi. Thank you so much. Nibaga sana bwana Boiribe sana. Ibaga sana Kenyago mutegeri tanambere na kurumira mibango yetu na withiro getagera in the next few minutes. Kethro kiretagira mibango juju imoko imono ntondera ndikiwe tubande tukagite na gaka bale ground very much ready kukuretera report yeu emwe kwa emwe kuma ikaro binene bya bunge ya county Meru. Ithira wena kagitake.